Jadi kenen abaleman. Oke, arahnya abaleman. Aturan kita ke. Kelangan motor, bah. Terus Kita mau pilihnya udah wong ado. Masalah bocah kan nak leket tangan. bocah itu. Iya. Remen ke solusinya bah. Coba geser dikit. Coba dibilang dikit. Menawi ari mbak mau orang bisa apa ya? Ini menyereat, aran nyereat ya. Iya. Sapa waro masih kemilik. Ya, coba dibilang dikit tangannya. Ya, bilang tangannya. Abaleman mah orang bisa apa? Menawi, gimana nyereat ya? Menawi masih kepupu. Ya wis. Mungkin mah nyereat ya. Menawi sing kuasa, sing luhur ngejabah ya. Kok di gayaan banyu dipit. Tunggu dikit dulu ya. Serantang serinting kamsah dagang gunting. Lau dunia dagang seblak tabah. Ih, jawab baik. Menang be. Serang seriling Mangudin dagang suling. Gara-gara dipecat kan bah. Hush. Serantal serintil anak wadone. Wih. Terus enak ke, air ke. Hush. Bangor. Uduk pun menang be. Serantal serintil anak wadone dagang pentil. Bisa bayar apa malah. Ih, wong kita sing jampe-jampe je. Bisa bayar. Udah mengkolan kan bah. Wis menang be. Rongkaan be dikit. Serandal anak lanange jendel kayak sirup. Dendaman apa mau nih? Wis, oke. Bisa burakan kok ini tempatnya ya. Sing sirup ini gegelar apa kehilangan motor kok bisa burakan kok digawa balik ning rumah bisa burakan ya. Menawi masih kepupu hari mbak mari bisa apa tuh Amin. ya. Wis mana be? Ayo engkau ke durung kin kok ditempelakan ndah adem. Oh iya. Arep turu engkau didokon kene ya ning jidat ndah supaya keimpen kok ke kuruan wonge ya. Wis mana mbak ya. Lo tuh balik baik kenora prepen rokok tuh amplop tuh prepen. Ampur apa? Palen kita pak. Prepen. Ampur apa? Ya wes, no. Wes, insyaallah kok pendak ya. Ya pak. Anak-anak baik ya kehilangan motor segala. Kota ini sunat. Waduh, sendal penulis. Ayo kejar. Kayak kurang ajar. Wes kayak Tom and Jerry baik gitu kan bener. Emang sih
doang sih pengen dikejar. Kita kepengen dikejar. Waktu PA, siapa saya orang kejar? Kita sing peakin malah apa kita berdewek. Lagi apa pelayan kon? Halo, Kang Leman. Ingu-inguan kok si Jiman nih. Mrene iki. Anu kok pilas kok. Anu kayak bocah cilik pelayan berarti apa? Ingu-inguan. Kira. Sinan gemes jambek. Sehat. Alhamdulillah. Leman, Kang. Alhamdulillah. Dunia perdukunan ge. Wis biasa ki. Tuh anak apa sih pepelayan? Aduh, Kayak tak bocah ceritakan cilik. ya. Iya, anak apa? bari nyender ge. Barang ingu-inguan ku tuyul second ku. Klemen tuh sekene. Lain dah maksud kita mendacelingal. Wes pitung dino pitung bengi. Atak sunat ku kita mau berdewek ku pitung dino pitung bengi. Melayu kok. Lor melayu-melayu maning kan mah. Aduh wes. Tolong senjuk bantuan niku. Gampang kon malah. Engko anake ingon-ingon kita ke. Wes kok dikinaken tongolaken. Beredang. Nyemah kita mah mau berdewek iku. Atak sunat ndak jelinger Niate malah disunat orang kaya orang kena. Wis sampurane kita njuk tolong ya Kang. Ingkang Leman kan jaduk ilmune wis. Wes menang. Lah kan duduk bisa tuh. Wih, lah sing senior ge. Konon. Pitung lamun keran senior mah pastilah. Ya wes. Sampurane ki Kang Leman. Wes menang. Kok dicelokaken ke ingon-ingon kita ke. Wes tangon dikit dulu ya. Wis tulunge Kang Leman. Ya wes menang. Ora dibantu nih. Wes menang dikit kok. Kok kita teka. Wes. Teka wes gagi rene. Gagi. Yes, menang. Oke. Seperguruan abah ke pengen juk tolong ya. Pengen gelatikaken ingu-inguan ane. Apaan? Klemen. Bener tuh kun. Biben. Orang uripiku pas waktu uripiku Klemen. penyakit cedruk tak apa? Udu. Lagi pas uripe dewekeku minum obat. Jadi kena narkoba, overdosis. Sing viral wingi ku. Sing wingi viral po. Wis pokoknya malah aja khawatir. Tapi meragukan gitu mah. Tenang baik. Dan Mbah, aku ngobrol di teras Mbah, balik ngopi udah ke. Melawan baik kan sanksi kita tratone mani 378. Iya. Lu mau nipu. Arane ge toyo reject. Wis menang be kata kongkon dikit ke ya. Wis. Sire saiki kegelati toyol second ya. Bocahe mulai nembur ngabedoso kok ning embulung ning endi ya. Sireng kok gegelati dikenakakan ya. Kok tak upai anu upai ya. Nenen. Wis sira nenen bae, gampang masalah nenen, sing penting teka dikit merene digawe ya. Wis, mana diglati. Muara aku ngidul mbok ngelor gue. Mana melayu kok ngabedoso ning embulung kok. Mana? Wis diglati, mana? Kita nak ngobrol maneh ke karo Madra iki ya. Krunya dibantu. Wis. Wis gaki, mana? Dicekal gamrene. Wis. Punten Mbah. Iya, aja sesuai. Iya Mbah. Heeh. Wis, pokoknya mah aku tenang baik, percaya be. Kita masih percaya lah ning Kang Leman lah, Leman carane hampurane wis lelah gitu ku. Tuyul second ku waduh. Wis pitung bengi. Waduh, keringet meni cilit-cilit. Lah udah mau turun di sunat dah bocah. Buku melayu-melayu bae wong awale kita sampai juk bantuan ning mbah kita kudu. Ame. Ya. Romel mah bingung tahu akhir-akhir ini tuh. Bingung kenapa lagi Roma? Iya bingung aja gitu tuh. Makin hari makin enak sama Kang Romli. Ada sok mengkono normal. Wong lanang ku sana demen. Tuyul kali. Wah, jam 6 kain masane toyol. Wis ora beres carane kain mah. Lama balik lipitan. Kok kita nyeluk warga kayak kon grebek toyol sih.
kelakuan. Wih, Apa itu? apa tuh? Apa tuh? Dasar tulang lunak. Tuyul nih, tuyul dong. Dasar gading doang gak bisa ngaji. Ya udah, lanjut aja lagi. Yuk. Yuk lanjut aja yuk. Ngapot. Tapi ah. Yang bener tuh nyemet bro. Yo, mulai. Nanti dulu Apa lagi nih? Lihat orang botak nggak? Bocah kemana? Yang tadi yang lewat sini. Oh, tarik sono kan dari sono nih. Sana. Ngomong-ngomong lagi ngapain ya? Ya, sini lagi tok-toker. Coba ikut semet ya. Ih, kau kurang sih. Yaudah, yuk. Mulailah. Baris yang bener lo nya. Jangan susah-susah, sarap kayaknya. Yaudah, dah. Nah, Yuk, soalnya jangan goyang dulu, Ge. Ih, kapan main gini mah nih? Oh yaudah. Udah cepet, yo. dari tadi kayak gini. Kanan. Nanti dulu ah. Apa lagi? Jangan ada tugas ah. Aduh. Tugas negara. Ya udah cepetan, sana. Assalamualaikum ah. Wih, ganggu aja. Salam. Terus gimana nih? Lanjut lagi kan nih? Ya udah. Yaudah yuk, lanjut lagi. Mau lihat nggak nih hasilnya dulu nih? Jangan. Wih, Udah malam. Baik aja lah. Udah Baik, nggak nih. yakin, iya. aduh. Terus udah nggak yakin nih. Udah gak yuk, ya tungguin gini handphone siapa? Ya udah jalan yuk. Yang tadi itu apa sih? Tahu. Kita meragu nih Kang Leman ki. Klemen. Suwe amat tuh kena jeneng endi. Udah. Laporan. Apa sih Madrai? Ih, ari toyol reject ndak kita mah mujarab masalah toyol second mah. Kena engkau ge. Wih, aja ragu. Nih, wih, udah masalah ragu. Ke, komis ke, ning kulit ning congur wis gegeremetan bae ge. Pada baik masalah kumis mah makanya tak potong semit kok. Pada baik kegeremetan bogo. Kok ngerokok depet. Si mau tuh. Berarti korek gitu kan, Kang Leman. Korek. Apa kune? Ya Allah, nom-noman ngerokokne kon asal proyek. Ih, Mundur dari second. Gancang mundur. Sirane bae reject. Manek sir reject. Wani orang manek sir. Wih, sirene lepek gitu kayak sirane bisa ngilang mulai. Gancang ke mundur sirah tak gedik sir ke. Sire itu bisa manek. Sire manek bisa ure. Ai sir ngomong maning kayak sirane bisa ngilang bae. Gancang mundur. Ure. Tak ilmu sir kayak. Ya, ampun. Ya. Gancang. Ampun. Kita kalah ilmu kor sire. Makanya sirane aja macam-macam gitu. Iya, ampun. Gawok kan. Karena situ kan sir. Apa ada di plastik kita nih? Wes menang. Arning di kita nih. Wes menang baik. Rekan Pior nongol. nang baik. Kok, kan? Iya. Kena kan? Wih, toyo reject mau ndak akal mau. Wes gambarane. Go. Wes gambarane. Pisaan Kang Leman ya. Pokoknya mari toyo reject mau. Wih, apa mana itu second reject mau. Wih. Gambarane. Waduh, direken itu berkat mulut kan. Wes yang penting makan nak, sebentar kena. Wes. Prepen. Madrai. Ya, hasil kan? Kantor nuhun ke Kang Leman. Reject makanan ke manfaat ya bisa diandalkan kon. Terus bari juk tulung ki. Makanan bae ndak Wes angkat menang dia kok. mah. Jaluk dikit sebut dikit ke. Kok. Kurang man. Wes menang. Wes. Kalambe turah. Karambe ni si bopak iki ora lah menengi. Perasaan kita wes rong kali malahan. Perasaan saudara orang ngomong. Masih kencaprak banget. Bekep ki. Aja kenceng ke. Bukan mati orang bisa kedol. Direk nek wedhus. Mambu mbah. Aduh,
Mampurane. Entas garuk-garuk selet kita nih. Iya, nih jeprek. Menurut- Si matrai malah. Sia sia. Kita mohon ke. Digawa. Ada ning dindi sira aduh. Gara-gara sira kita lah ke usaha nih. Baru duwe hasil. Wis, Nya tes kita harus sudik enggak dong sira. Gara-gara sira rabi kita lemu. Orang usaha kita nih. Gawe pipin itu wis. bomba. Wis dodok ya. Aleman. Ya, ya, wis, dodok. Narkoba kan. Oh, sing viral ku. Iya, sing ngene kan. Kopi ning fair. Sandal. Roll. Action. Emang sira doang sih pengen dikejar. Kita pengen dikejar. Tuh di otak. Windows doang. Goblok. Cut.